ayollarsiz yashayalamdi. Ayollarcha erlar muhtaç bulmandı. Erlarsiz yashayalamdi. Kendi görünmelerimiz bu hakkındaydı. Birlikte anlataylik. Моей душе покоя нет. Yalnızlık mı kalaydı her kişiye? 同性恋，事业有成，你确认同性恋不需要女人吗？他们需要女人，他们只需要女性朋友吧，应该。 Özünün bir ro'yi altını yo'qotgan odam, o'simlik aylangan odamga, yig'ib paysa qashta odamga ayol kishi kerak emas. sol otmanga kerak emas. Qanday er kishi tomoq etalaydigan? Hamma qanday odamga kerakdi? Özünün ayollik mecburiyetini ada qilolmaydigan. Atgancha uxlab, pushti qopib, kechgacha grim qilib, kechda o'ynab, o'zining faoliyatlar bo'lib turgan ayollar balkim erlar kerak emas deb o'ylayman. Anandiki o'zining farzandlik bo'lgan mas'uliyatni yaxshi ado qilolmagan ayollarni balkim erlar xohlab ketmaydi deb o'ylayman. Senchi-chi? Менче өзүнүн жынысын умуткан, өзүнүн табигатынан безген, өзүн кыз экенмин деп ойлайтын азгындар менче болгондо эч качан айыл адамда керек кылмайт деп ойлойм. Ишкандык ишлер кичкенездик yoldagan Rossiyanın şununda ayol katip özünün kol astıdaki kadrodan anga ahire bir yak kiloda her kişinin suda. Özünün işini bir taraf qılaydı ayol kişiye. 没有吧？那很棒不了呢？应该不会有，应该是任何男人都需要女人，女人需要男人。那个独立的女人吧，哎，不对，我觉得任何女人都会需要男人吧，除非她还是上一个问题，她也是同性恋。 Ilgirlashga bir nishoni yo'q, o'zini tashlab etgan shu o'simlik aylangan ayol kishiga er kishi kerak bo'lmaydi. Babuy qurchaqqa er kishi yaxshi ko'rmaydi. Әмішні, әдет өз қылдыған өптірікке яңыз оған екен, еғір көтірген әсіләні, пілін пәйден çıkılan әсіләні мазыр тентей оған екен. Әркін ашқы оға бар кетмейден кез қалды. O da оксас өзүнүн жынысынан безген, өзүнүн жынысын моюндагысы келмейтин, сосын кийин өзгө жыныстагыларга өстенетін, өзүн эркек чөремин деп ойлайтын бирсыпыра аз сандагы кээ бир жастардын ою эркек адамдарды кажет кылмау. Aileni sevmeydiğen aile lazım emas er kişiye ayol kişi lazım olmaslığı mümkün. Özünün erlik məsuliyyətini ada qılanmaydigan, degandan kechgacha o'zining faoliyatlarini bo'lib, o'zining vazifasini ustidan chiqmaydigan erlar. Anandan keyin farzandlarga yana o'xshash, abiyatinga o'xshash farzandlarga o'zining mas'uliyatini ado qilolmagan erlar ayollar kerak emas deb o'ylayman. Bunda qolsa, buningdanmi yaxshi ayollar mavjud. Shularning ishlarini yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Kurtulduğunuz taklit etmemsizler. Tansın mikadaş. Tansın. Tansın? Tansın. Çücün için de ne böyle? Emmi kısmı çıkıdı. Bu şey o. Ne şey o? 还有呢？汤？你修个bombomb的。我觉得你修了不是？你这样的男人就真正不应该需要女人。 小杨söyle günde yedi durdu o.他多跟骚是。哎，再问最后一个问题。什么样的女人不需要男人？女人？什么样的女人不需要男人？Bang. Her kanda xotin kişi için kişi gerek. Çok mu gerek? Çok. 100%。 Bu binanın şu kişi sağa. 女人离不开男人，男人其实也离不开女人。女人。